A very good evening. Northeast Windogi dialogue assuming Tari Punong Pohan, Mamta the Dongi Australia Metong Ramna Punong Putaram Chubaglo in any cook non a crumjeri. Nasi Northeast Windona Kanani, and with them to put a topic. Khemchand government building a new united Manipur high topic asini. How Kiba February Tang Marie Dagi, Horaga, a quickie popular government, Ama, Siem Lavasida Quiggy, Honorable Chief Minister Khemchand, White Khemchand. Quiggy Chief Minister, Manipur Chief Minister, Oiraba Matung, Masi Tang Marie, the Ginasi Otaga, Mitaraga Mapani Shure, Masiboda Mahagna, Anobalingak, Amagi, Anoba Chief Minister, Oira Pasida, Quiggy, Manipur si United in Amata Oiba, Manipur, Mapurapa, Labra, Habagi Wahandu Makagni, Masida Quiggy, Tongan panelists, Ahum Nasaria Bigani, Tongan panelists, Ahum Sakaminga, Konan Taxabugitan Jadum, Tangyang from the Tamjaga Hanbada, Oja Rabi Khan, spokesperson MPCC, Oza Rabi Khan Butaram Nokchari, Ani Subada was a SHANTA NAHAKPAM President UCM, Oza Santa Butaram Nokchari, President Secretary UCM, Oza Butaram Nokchari, Hum Subada was a SM JALAL President AMMOCOC, Oza JALAL Hauzik. Akoi studio yoroctri dumakpo haktang jajalansi thingdana mahak sungsoi soidana join tawbirakani masigi damakta su yengbiriba khwaipuna mangna ngakpigani angasi bukachari ba topic Khemchand government building a new united Manipur haiba topic asiga mari leinana ihan hanba to akoigi mari leina bo hangsi oja Rabi Khan da lakchage oja Rabi Khan koigi Manipur gi thoiba conflict si almost ahi ama sugadore chahi ahum sugadore aduga koigi president rule si chahi ama haningchit lairaba matung masida popular government ama miyamna thamba pamlamba adumak si mangphaunar kanda khoji hauji popular government amagi anoba chief minister ma laire adumakpu handaki khogi chief minister White Khemchand gi mahagna chief minister oraba matung sida kari development ojagi as khogi congress ki MPCC gi spokesperson ama oina kari ahon ba kari development lakpagi mami ui kari positive kari Thazabalay oza kamay daw yung tangtambiyo. Sahi ahum Parakadorba irang sige marakta kogi Manipur da animated suspension taruk anirak sangtokpa madugi si sahi amam ko mapung phagadoba numit karan ja ngai haibata February gi date 13 da gidi sahi amam mapung phakidana assembly si pura Mutapa Ivatare, Madugi Tankaktu Yonam Daida BJP na Yamna emergency when I Ivatare February date 4 the way Sakarsi Seme. Okay, popular government ama same si Manipur the same Delhi the same Manipur Sarkar Delhi the Sembire Delhi gi BJP ki secretary general secretary Moy ama Anina or Mane. Yaudana Seme. Adga Delhi deputy Simsa Ani Sumoina Kadopire. Delhi home minister Sukale. Aduga Manipurda La Matunda Manipuri governor na Sanabigi Matungina Moy Wasakloba or taking do Pangtwe. Or taking Pangtwaga, who lazy Makoi, say minister Jargo Makoi Mangak Tanile say. Minister downsizing Tankak Ama in the Ago in the Senator Matunda. Minister Manipur ki Sisi Minister Jaoga Kano MLA Minister Tramatoi Si Minister Jaoga trying to issue minimum ni Manipur ki Pangi Base I did 15% or Batare Madu Masida award pa 7 Minister Shevripo Hapte Si Minister Narang the leader Sakre Ado Aujok local papers in Daibada Si Minister na award pa Minister Sing Habakani Haipagi Asasi Laitri Numicrani say. Luribasi Minister Kanana Hako the gate, Chief Minister Kanana Kanga the gate. Alga Minister Gipam Kanana Yenga the Gabsi BJP Yoinadi Basi Karino Taiwanaba Mayam is Chatnabi Habitate, Law the Yoba, Constitution the Yoba Chatna Kangondo. To act to guy Habitate. I'm to guide it. Constitution the Article 164 ki makada koi state amagi chief minister si governor na khallaga wasakadamni adaga lemhoriba minister sing su governor na wasakpani tabu chief minister khallama tum da chief minister na apamba magi mi sing de
list si piraga governor do wasagan bakhaktane list prepare tawba mi kana kana wehen gadage magi minister cabinet minister sing si minister ki power ne ba ado ngi lai si di Manipur ki chief minister da power sa mata pibagi mami se ta da Delhi sala khanaraga Delhi sala bakhoina sum hapirakani tokani sumai le aduga amna hoi minister si moi matam kra haptre khalase haptragadi minister sing na paige da wa ekhoi minister sing na paige da ba pham sing chaip ta revenue go gera finance go gera waliber pham sing cha masi haujik oiba chief minister sina mana matam kra minister sing haptri phawba minister sing da magi phamjo sinadri phawba atopa minister wasak lodri phawba present chief minister sina paigani haiba gumbagi gazette notifications amata thokta adna vibhag singchi any department se hoi normally state amagi state ki executive head chief minister ni head of the state haigana kainogi chief minister ki mathakta leire madu chief minister wa saiba kaino do oigadoine head of the state ado masigi portfolio singji yen thokta basi for the time being atopa ministers in pai the portfolio sing yen the sing si chief minister oigani have si state ki head of the state tagi notification gazette notification thokadam ne madu su thok pagi mami ude hauji lei basi alna hauji tin khaba tha khra kaktani yamna nungai ta ba haigadra nakalama dabudi BJP ki yamna maring marang ba moi ki matha saram ba do BJP ki khitang potha ba oi ba haigadra honorable Khemchand gumba ma mokoi ki minister oir pasi BJP ki khra potha pham ebak mayam wangda masi khitang mayam dagi tongan bai tare masi thau adum tawgadaba manba aduga koi ki khitang puksen tingna thau tawgadaba ai gi magi yengoi daba ama leader ma BJP ki phang jabada moi BJP hoi kam khran nuai am tu jai aduga majority na din nuai harau rang bone khali ma gum ma phang baje phangi ba pot si chumangon da power si phajana pi dragadi magi marai baksamka kamai tawduino haibu ne luri se maramde election 2027 ki February tha ki last week da tawgadab election se 2000 hauji thani mamang the election model ko lokan dak law thura ne adu dagadi hardly mana leide si December phawta ne mamang sahida ko ki 2022 da thoki ba election kai model ko kan dak law thok pado January ki date 8 adai da law thok pa mali that means haidi December ek la thok pa ga ko na adu haujik su adu maina la ani la pasida magi power chief minister moina tawgadaba vibhag sing mai magi atopa minister sing hapaga department sing hapaga ten la su ten amate khra thau phajanna taw jagadaba duma du khurong sadaba duma koi BJP ki centralization of power habitare masi power centralization yen thokta duna maram oidna mangonda khuro wahallabra masimakso aikoi gi party ki question natte praja amoina manipur ki praja amoina praja singdadi wari se any grievances any department am ki concern oiba matamda minister singda appeal tawning ba appointment lawning ba uning ba request tawning ba khuding maktu minister da haina lergadi minister da hoi haisake minister da mi khuding mak mi la kunthra gi ta ba minister da awabu oidoine ba maduna mangonda hujik laiba mangonda praja ki free and frank oina my concern minister sing de approach to ngai gi lambi do phangan da base praja sing gi right amasu manghal labra BJP ki government sina haibidum su haining haibiro zanga sagi khoi gi ministry expansion to gi ozana supan biri dana ko khoi ngasi gi khoi gi pauche sing gi headline da su dum khoi na thengna jabda within 26 February bo ki manung da di masi ministry expansion si to yana lei habagi kaino badi chap chabadi khangde akoi gi sources sing da tongan ba pauche sing da su thengna ba se akoi ui oja sigi matang da di ojana su hojik ministry akoi gi adum government of India adagi center dagi dum kaino tawpagi phibam amde akoi hojik CM su dum Delhi da leibagi akoi gi lairi sigi matang da di oja ministry expansion gi matang si di
kari kamai tham meeting yoja 26 si hoi makoi tangkak nai na date piba se koi ki court ki case da date adum piba na amalai dana tha ge do aina makoi gi procedure khara da sum mamang da sudum hai ki ba matam ji sangdoi luri badi hoi athu ba haba poisuno piriba time do to bu mahoksa na sanna basi chief minister khala matung da cabinet minister sing pham yen thok yen sin duna khidang ar su cabinet minister sing suna wasak up se aduna di phai ya bani mam di sahi manga mapung phana pai ga do hor ga di hoi tarani thang kham tha ma chon thab du kai sunati ba but hoki makoi na aikoi gi mathang gi sakar da makoi kram ba sakar la ka do no khang da bani na ten khaba tha khra se di chief minister da sukra free on makoi bjp leaders in pb ra di phabra khale amana hojik lai state ki administration si hoi anova chief minister sida ahan boi bani na mangonda mabu phajana guide to biribra misguide to biribra state ki exchequer state ki paisa nong sakra mai seasonary no khol no kaino gumba mayam am lai hojok ji ai hoi khitang budi hiram ninga si topic da maram di khitang mari lai nam da di ai adu praja moina sum tab da hojik si Manipur state government gi mathakta state ki mathakta any high court ta case har pasi state ki mathakta ngakta na ayamana 90% di civil nata criminal matters inge any nata even civil matter da so ain goiba challenge to pase sumaini state government gi mathakta tharakpa case sing state ki oina ekogi advocate general thammiba mai makha de assistant advocate general ani hom thamba yai deputy adu advocate nam thammiba masida sum case si pai bagi mahuta case khara state government gi advocate general sing na taga mage government gi ukil sing je masi pahen bai mahuta ekogi attorney general of india hai bitare India da attorney general jam chawng lai khamne madugum bazu nektho I hai pa paw ma source khra high court gi tar e koina masi attorney general chumra lan badi khang de ko state ki mata case ma thab de attorney general ke se case ki amak par appearance hai betare naktang minute manga ro pungkhai ma ro case da adu so physically la ga na te ai khoi magna thaba case am da so attorney general online da sange busy da ma hum da phamaga mobile camera da sange ba madu swain to basi some rupa lakhs kunthani pu some 34 to 5 lakhs kumba par appearance pibra madu ha helamba yai walamba yai yam chaung lo wi haiba madi haine adu kanan pido no state government de pire khalasi state government de pide state government de pire adu ba case tara kundang tham da pai bidardi attorney general di karor kya sakrani manipur ki paisa di krai sakrani adu argadi haining base in case tangai phadaba state government ki khali by appointed by advocate general deputy advocate general additional advocate general public prosecutor makhoi sing na pai bangam daba case wargadi cabinet decision ga lawraga madugi resolution ma pass oraga attorney general da need to be yadre ga na ne khragadi am togan bong oi khre na tab tar gadi normal case khra de som manipur to leba ukil sing si de su yam maram sabamatik sab yam lai re ba state government engage to be ba adu na tab pa lakh crore government ki pithok ki bata gadi manipur ki issue oi ba manipur ki case oi ba jurisdiction se manipur ki oi ba adu manipur da madu atopa ne ka da bor gadi government ukil myam to lo pir thamis kai kan ni hai ba question na ma ani shu ba madu sat khriba paisa myam do lar ba manipur ki somewhere section khara da awaba jaga khara da support pira gadi phagani hai ba dunna loisalak para ai fasaun ki rai janing basi cabinet expansion to bodu yam thuna to biraga myam gi thauksi khara makhai di tel bu sutena angamba thakta honaraga maroina manipur da peace purakna honaba national highway da free movement ohenba aduga idp sing da leiba sing ji masa masa gi mahim da hanjana ngai honaba da mai pakpa atela sutena honorable Khemchand gi tangkak asida mai pakpa am oibiro aikhoisu highway du thamjani. Okay, thank you very much. Makha chathujabo ina uja santa da lakchege uja santa khigi oja khigi Khemchand gi chief minister Khemchand gi anoba government sina khigi anauba khigi Manipur ma punsinba bill to bangam gadra habini ngasi topic simakta jakoi da ujabada khigi chief minister Y Khemchand honorable chief minister na hoji phawda khoina ujabasi khigi IDP sing kuki jogi sudum virtual to busudum ui eduga tongan ba khoi sida Imphal da lei basing sudum hathengna na thengnaraga to buje social media da khu miyam na dum ui edu da natana garang na handa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯎꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ CMꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄ free movement di ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯇꯞꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ CMꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯡꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯨꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯥꯟꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯐꯥꯎ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯔꯒ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕꯅꯤ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯪꯗꯕꯩꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯎꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ IDP ꯍꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯀꯃꯔꯁ ꯍꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ IDP ꯑꯃꯒꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ CSO ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗ ꯄꯤꯁ ꯄꯤꯁ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯣꯔ ꯂꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯤꯁ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ एजेंडा चंगी नान ऑनरेबल नेमचा गिबगेना चीफ मिनिस्टर मसामंगना भावदा इम्फाल वैली दा लाकोदा अखोइने सिक्योरिटी पीनी अदु पीनी न हायर भावदा ऑनरेबल नेमचा गिबगेना बफर जोन जे जगह खरे ददी मथम खरदी थमबदा थम लैहन मने फगदो मालिका हाय पसे अखोइदे सेटिस्फाई होइदे हाय तारे अनि दुगी पेरेल होइबा पाली बलेंगा सिगी पेरेल होइबा आंसर नतेबा वरि बोबो दा अखोइजु अखोइ साइड तगी याम कन्न होनरी अखोइगी लैरिबा मिलिटेंट हाइगेरा नत्रगा एंटी सोशल एलिमेंट बु हाइगेरा मखोइ सिंगसे नमजलगा थमनबा मखोइ सिंगसे लांगनदनबा अखोइ साइडे जो होनरी सोमदगी जो होनबा हनबिनुगा हाइबो तानिंगेबको अदु नतदना ngसाइगी kai haini ko mahum kharadadi yam over vulnerable oiri haibase adugi yasanabagi potse politically lakadoneba politically lakdagadi akoina khula mo yaba jaga oideba akoina pamasu yaroeba maramdi kai no haikanda akoigi politician jingsida makoigi oiba wakhalonda अखोजे पुनब यारे न खल्ला कांदा वोटर सिंगुना फॉलो तौगदमने CSO सिंगुना मोइगी अपेन पेन द हायर कदमनेबा से फॉर एग्जांपल ऑनरेबल डिप्यूटी CM अमा यावगिबगा LM खौतेगा मखोइने इम्फाल वैली चंगकपदो चोजानपुर लेबा प्रजा मयामना मोइ यानिंगदबा उत्पेयाबो उला मतुंगदा somehow politicians सिंगना कन्विंस तौगा होजि तुमिने लेरिको प्रोटेस्ट मसा मसा बुदि लेइ अदोइ ताजु तुमिन लेरि अदुगी एपीसमेंट पॉलिसी दा लेंगाक सिदा लेइबा मणिपुर की गवर्नमेंट जिदा हुजिक पालिबा लेंगाक सिदा मिनिस्टर क्या पिगनी अदगी पॉलिटिकल पार्टी ना करम मोंग दा करी एंगल दा पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा पोरकनबा काइदा होनरी हाबजे अखोइगी ओइनदि याम कुपने येंगागा हुजिक लेरिबनेबा एनी सॉल्यूशन विदिन द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अखोइ
karim yeloi kanam tan yeloi but akoina haidaba jaga am lei tawdaba yadaba jaga am lei 2027 gi census se si tawdringai da NRC ji update tawdaba soya de aduna akoi gi ngasai gi makoina hojik leiba peace pore haiba pochida ai gi mo khanda ko 27 gi census se loi ribodi jaga khare di peace leiba ngam do man de maram di si adum langa khare di lei ro male maram kai gro ha ganda akoi sida Assam Rifle na adagi atopa state ki authority na akoi gi state si manungda illegal immigrant camp changre aduga kari status ta leiri high poche akoi chapsana khangdri ba akoi sida leiba peace process da leidoi se main agenda ji kaino ga na political dominance sineba ada se samna da 1971 census ki matungda 1971 da masing thi ba delimitation to gi do madugi jaga du da yenga kanda khoi nga sai de nei na mi ni ko kana to kana 60 assembly constituency sema matam da valley id maitai sina 40 phangi ne ba hojik se 100 sema kanda 60 phang doi ne ko suppose adugi chang do population do lei ta de mamdi 71 da lei ba population do hojik update 71 da lei do 51 की population do the base toga 2001 census ama tawre 2001 की census exaggerate toga tham gi do 2011 da madu gi original census to da bida madu sakar na accept to phokra bane ko adu madu gi potu la ga na di hayeng haji ki pochi lo to sin to ge na ta original oi ba akoi gi tribal population maitai pangan population original puthok sa kan da si community sing je yadaw community mem yaw kane ba adai du da lei pali ba lengak sina 2027 bodi moi pandori dana ko adi kanu gi 26 ki loiram dai dena 27 ko 27 ho ko mo pandoi ne ba aduna ngasai gi hosiki lei ba political scenario je ngasai gi 27 ki census sida moina kayam effectively manipuri citizens jing je define to me ha pot na ne ba akoi de nungsina da ba community masen nungsina ba khana ba sauna ba lak doi je du dei ne ba mamdi changram ni na akoi loina ba achum nga tane na hala ka doi ne ko so is ne yam lui se sigi census se to no bo na ba da community leaders in jana kari role lo re cs or na kari role lo re ab du ne ba peace ai ba je pala ki re ba ho je chato jin to bo khot pa du da lei ta su ko ngasai gi akoi yeng je ko kuki gi kambuna sagar se ba yaw ta ga su cso sing na di NRC do akoi changa ga NRC to ya roi update to ya roi the census to ya roi ha ba pot je moi gi di yam openly high lei ra ne ba kada ko jik ti amu jaga khara da di lengak lei bani na MLA jing lei bani na makoi na kya mu influence to ngami Manipur apun bagi ideology da population da kya thine sokal lak ke du ne ko yeng du je adagi mana ko peace pork na bo na ba political environment sida peace lei bam change political environment da peace lei ba je kain wai kan da lenga ama lei ga deputy chief minister ani su lei ra ba ko adugi mamang da India da deputy chief minister taruk tare lei ba lei re ko ado cabinet city chief minister ki power ne mana seming ba cabinet sem ya ga dam ne hosi powda mana portfolio pi ba ngam da se si cabinet se si ngam da se kai da no ma ma na chak sa hing khang ba nuai ta wa hai ga na tra ga political tasalum lei di na akoi na lo dam ne ko India da kwai dei sang na matam lo ge ba se ai ne kham na Telangana do no ma le ready government in 50 days in jangi ba mai cabinet ma sem ma ko cabinet ke no to ganda portfolio pi ba ado matam du da mana dum government je chalai le do ani do mung na sakar je kai anda na bona ba wa ba moy hojik su ai wa khan na Manipur government je manung da tasalam le do ma le aina mase public ta ke no to bona te ko aina highlight to bona te maram di moi ge 17 18 days en dokra ba ngasi hang honorable home minister unare minister ma'am unare adu bau da cabinet law to ko da no mari mani chang pa ba somewhere some negotiation kare di tauri kari negotiation no akoi khang de but then tauri ha du ne ha di si government je yam na nuai na yana ra bu matung da deputy chief minister ani ga thambi se yam na harau ta yam na yana matam da fare nang na si pairo ai na si pai ge moi tai du na si pai le si ga na tawr ga pirak pa adu ba government di oi de ba adu du na government je na peace pork na bo na da IDP oi be issue da kano mayu man jan na bo na ba adagi miyam gi economy phagadan ba si mayam sina government gi tawum to ko factor du ne ba si government ji da challenge la ka doi se mi josan puda anjalan ba more anjalan ba adu su challenge ni adu ba di moi adum ngam gi bi ai ko khwai dagi lu doi se census da
census se da moina kai bo yongna khoi gi original oiba accurate census se government ni puthomi aduga NRC tawde NRC se census tawde ngai da update tawon ngamra natra ngamdabra ai poche swai da ne yeng ne to se NRC se hek palu da toan ba community mar da gi uprising ma am tholok pai chance am wang na lei ba aduna political leaders sing na khoi se NRC tawga original number ro putho kan da census se tawon ji hai ba da ya ka da ya oidra ada iduni beram ka do se matam se am te le ko matam se am ten mani na ai wa khanda sakar ji yamna arumba poluma masoi puramani masi any minister mana payu nang na payu aduna payu to buda census ki matang je open na to manung da di kayani ko community masen naga yon maitai pangan ko gi atopa leiba kam naga ne maitai pangan ne adagi kuki kamu je yamna kupna ai motor sung kupna nei ne mo dan khali akoi maitai su nei nei maitai su nei ne ro ya ko delimitation to bukanda NRC je update to hoda ta di valley ki political position je kai wini je akoi su nei nei na dab na te but akoi gi na permission kai no ga na akoi na to akoi ni irang to na to ba lengak sina masa mathanda masa na khangna to bang bai capacity to leidra leiroi do mali hai bisina kai no ga na numit kunni mu phajala ba si bauda 17 days la ni magi kano se chief minister se ko aduna masi phajala bauda cabinet ki kano se portfolio se final to ngam da bisina mongonda chobo problem political to salam lai na ai ma ke de mai tam se okay thank you very much ai ojazalan da mulak cheke ojazalan koi hauzik ozana sudum thambire ko haidi koi cabinet expansion hauzik portfolio yen thok pangam da ba sidana tana hauziki koi hairiba anoba government anoba CM je lakpadagi koi karigumba akoi karigumba awon ba khara uba phanglabra habisine hazuki party amala am hedan masina su peace por e habidi he yadri yam chumba wapamni haidi thoiba conflict sida nakan ama khaktang dagi yara kanda amadagi koi ngasai chu dum thengna jai potu gi maikai dagi hariba buffer zone si buffer zone lan silakpada masida thoning da ba thoi hainingai su leite gaina potu gi maikai da ki thangpa su dum tariba masina takpadi nakalabarom da khoi gi somdagi na dum haidi peace restore tawna ba yamna kannadi honaba aduba makhoi gi nakandagi di whatever makhoi na pami si makhoi gi separate administration gi manglan si dagi hoji phauba hande habini adubu adumak government of India na su adigi akoi gi union home minister adum hariba makhoi gi demand si di songpi piroi habidi dumak podi hairi adumakpu haidi laiba sing si makhoi si adum appease tawraga thamabra habagi wahang si neba kaigino haba matamda somdagi di adumak yana na basi honaraga su makhoi gi maikai dagi di adumak irang se loidana ba kaino sima dum leiba se oza masi leiba noba government sida hojik leiba hojik powda uriba scenario sing sida ozagi oiba point of view se kitang development sigi matang aduga peace restore to bai matang se oza jalan gi maikai dagi kari kamai yeng be oza hojik ki laiba anoba government sina magi matang da koina sapchaba khoi gi oiba observation pibedi khitang nganman gi gadra maji sapchana magi thabak si sini haba ma koina sapchana haiba makti khitang nganman gi gadra na khale baba ko ado akoina haina ba ama lai koi mile lising amagi khongchat se masi sumna gi khongthang amadagi howi ena haina ba ma lai dumaina government sina magi lisang sitna magi leriba government sina paikhalak kadaba magi thawak thoram singse magi ahan ba step khara sile sida magi tariba mami si khara yengba kanda kitang koi gi koina hanna koi gi lamdam sida haktheng na yam thina phiom zadana soksal laga leikiba sige marak sida government sina koi with a new hope koi kitang khong thang pagi tangkak adai dumadi koi ude habe yaroi koi kitang government sida koi na positive poiba khong thang khardi leibra habe se masi koi yam phajana good pheta koi na yengjaba koi observation admaina feel tawi koi kai go ba khardi beyond the community line ma khong thang tok pagi mami khardi tabra koi jengjai ba miengse madumagna effectively akoina pamiba outcome du purakpa namgani na tra ngamoi haibagi wafam du makti nataba adu community gi oiba across the community line ma kai go ba khadi khong thang tak thang dok pagi initiative khar je koi uiye ba government se taki
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ IDPꯒꯤ ꯀꯦꯝꯗꯒ ꯐꯠ ꯂꯥꯎ ꯆꯪꯁꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯖꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯗꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯜꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ तबसुम अखोइना इंडिजिनस की लाइन दा अखोइ लेरिबा कम्युनिटी लेरिबा मयाम से मसी अखोइ स्पार्क एंड रो अदुगा अखोइ येतनाबा मुकनाबा मिसकंसेप्शन अमगा अमगा एलिगेशन काउंटर एलिगेशन अदु पोतु हौजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा अखोइ हौजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा येतनागदबा अखोइगी अमगा अमगा प्रोवोकेटिव ओइगदबा अदुबा वखलोन सिंगदो अदुबा माइंडसेट सिंगदो अखोइ घाक्तंग साइड ता थमगा येतनारोइदबा मयाम लोइनमक सिना यानाबा येतनारोइदबा पोतसिंग सिदा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से हौगदबनी दना अदुगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू लैरकांदा अखोइ पुन्ना खोंग थांगमिनरगा लेपमिनरगा फामिनरगा अदुगी तांकक टू लाकांददी ngसाइगे कंटेंसस ओइबा इशू सिंगदो फामिनरकबा अदुगा खन्न नैनरकबा अदुगी कोर इशू सिंगदो मदुगी वाखैरोन पुथोंननबगी तांकक लाकबा याइदनको अन यानदबा मयाम अमा फैक्टर मयाम खकना मरम ओइरकांदा अखोइ सिदा हाना सुनबगी थाग यौनदना हुजिकी अशाना टर्मोइल द लरिङै सिदा अखोइ मयाम सिगी ओइबा इन्क्लूसिव ओइबा पॉलिटिकल जर्नी अमा खक हौबा आइसे येदगदबा पोतसिंगदो हाना पाइरगा हौबदी यारोइ हाइबा अन येदनरोइदबा चुमगेरा लानगेरा मदुइ पोतु नाकंग नाकंदा थमगा अचुम मरानदि कोना अखोइ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो फजना रेस्टोर तोर मतुंगदा अचुम मरानगी मतुंगिना बेस्ड ऑन रियलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट माइ लाक्सनेबको अदो येदनरोइदबा पोतसिंगदैदा वा हाइबा हौबा खोटपा सुमै खोंतांग खरदि जस्ट somewhat अखोइगी कईगुम्बा खरदि इनोवेटिव होइबा हाइतारे मयामसी सिदा सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी की होइबा माइंडसेट अमा अरे अनौबा आशागी होइबा माइंडसेट अमा सिदा लोइनमक्सी खोल चटपगी होइबा माइंडसेट अमा अदुबा खितंगदि जेस्चर खरदि हौजिकी सी वाइ खेमचांगी गवर्नमेंट सिदगी लेब्रा मसवाई तांकक्सी अखोइ सुमाइना ऑब्जर्वेशन दो हुजिक फावगी वइनादि अखोइदा फील तौबा हाइतारे मतांग सिदा होइ चुमी लुरिबा फमदि वाइ खेमचान लुसिंगगा लैरिबा गवर्नमेंट सिदा थांगदबा खोंथांगसे मसी मागी टीम सिदा लैरिबा मयामसे मसिना कदाइ फावबा कयाम यामना यूनानिमस ओइरबा कयाम यामना मदुदैदा कन्विंस तौरबा कयाम यामना कमिटेड ओइरबा अदु हाइबदुमदि अखोइ थांगदबा खोंथांसिंदुदा मदुगी ममीरु सोइदना तुंगा तारकदरा खाली अदो तक्की सिरैसिदा अखोइगी वाइ खेमचानना अखोइगी इम्फालदा कनुसिंग लाकपदा अखोइ सिक्युरिटी गा मरी लेनबा कुकीसिंग लाकपदा सिक्युरिटी गा मरी लेनबा दायित्व लेंगाक्सिना लौगनी गा हाइबसे याम पुकनिंग थौगनिंगाइनि अदो ngसाइगी अखोइ शांतना ताकपीखिबा अखोइगी डिप्यूटी सीएम जाकिब जेनना मुका अखोइगी मफम खरददि बफर जोन मखाताना तक लैखिनी गा हाइबगुम्बसे मसिसु खितंग हौजिकी लैरिबा सिरेसिदा अखोइगी सेल्फ कंट्राडिक्टरी ओइबा मानबा अदो अनइक्विवोकल ओइदबा अदोबा तोंगान तोंगान वॉइस लैबा मानबा that kind of attitude ma नौरिबा लेंगाक्सिदगी ममी ताबदौना प्रजादा मदुगी नेगेटिव माइंडसेट प्रजादा फिल तौखिगदरा सुंबा मतांगना चिंगबसि लैहंदना लेंगाक एज अ होल फजना अखोइगी लमदमसिदा अखोइ यूनिटी सेमसि रेस्टोर तौननबा पीस रेस्टोर तौननबा मयामसिगी कॉन्फिडेंस रेस्टोर तौननबा अदुगी खोंथांग अमदा अखोइ जंगसल बगी तंगाई फदबदु लै अदु हुजिक हुजिकी लैरिबा लेंगाक्सिना थांगिबा खोंथांग खरसे मसिदा अखोइना मखाताना अखोइ सिरै हेना पाकथोक चाकथोकना सिरै हेना डीप होइना सिरै हेना इंक्लूसिव होइना
सिरगी हेना कंटेंसस होइबा इशू मयाम से पिक अप तौरगा मधु सिंह रिजॉल्व तौना लंबी खों थांगमगद्रा हाइबगी थाजबसे सि वाई खेमचांगी सैसिरा कोई पॉजिटिव पॉइंट हौजु फावबदा खितंग उबो फांगी हाइबसे थमजगे इसम समना हारकांदा ngarang nahan litan da thokpodo madu khudakta koi deputy chief minister ko koi ani koi ahan bada siri dikho aduga ani subada nemsa kipchen aduga kuki gi MLA sing aduga naga gi MLA sing changsan dana ko seisira tongan tongan na phamin na dana CSO mayam phamin na dana nakalani maki CSO sing dagi self restraint tawna na bagi calm down tawna na bagi statement ga mathang mathang phongdong na halak bagi tangkak ka puraktra momentum ma haipet changsan laga khudakta tawbagi kano to misunderstanding lairaba mai chak na ba mai chak ba honara abadu phawbada khudakta changsala mai muthat na ba aduga makhata na madu intensify tawhanda na baga khongthang lokhatpa sumaina adage nahan akhoi ki kuki ki MLA khara lengak sita join tawre nemsakip jen deputy CM oire haibaga makhoi gi kuki inhabited area sing da spark and road torpa matam daida akhoi lengak sinaga akhoi security fazana akhoi security measures fazana pai khali akhoi fazana kano tawri yamna kan ba thabak tawroi fazana bab tamin ba purakna ba tawni gaina home minister kano naga akhoi Govindas honorable Govindas nega hire ga di matung tarak pada makhata sum de-escalate tawrpagi tangka khitang uba sumba lengak sitagi khitang positive oiba hauzik laiba lengak sida separate administration natra di akhoi sum ya mak yararoi haina leramba MLA khara lengak sigi inclusive oiba part amadaga yaura aga lamdam sire sida akhoi gi akhoi mayam gi apun ba United Manipur se akhoi gi hanataki lejarakpa Manipur se masigi oiba framework sigi manungda sigi lengak sida yauraga hauzik lairiba akhoi gi violence ki situation mayam misunderstanding mayam aduga misconception mayam trust deficit mayam se masi work tawraga normal sida state sida IDP gi boiro natraga na akhoi free movement gi boiro atai contentious issue mayam se masi resolve tawna bagi part ta akhoi thabak tawni haiba dumba commitment namakak akhoi gi kuki dagi yaubiriba akhoi MLA sing government ji yaubiriba akhoi gi leadership haiba tare makhoi dagi shu naga dagi yaubiriba sing sitagi shu aduga akhoi gi somda leriba tampaki leriba MLA sing sitagi maikai dagi bu so sumaina punsal laga madugi थाजब कमिटमेंट अमद वर्क तौगनी हायनगा लेबक पसे स्वाइ फाउगी तांकक सिटी आइगे मोतति डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस पॉलिटिकल की वारो नत्रगा तोंगान तोंगान बा डिफरेंसेस क्या अमुक लैतारगसु अखोइ लेंगाक सिदै सिदा अखोइ सोलिडारिटी यमा पीबो मथौ ताब्रा दो नकल मरमदा लेंगाक सिनसु याननबनी हाइदना अखोइ लेरिबा कंप्रोमाइज तौबा यादबा core issue me among kak lady ko ko lamdam sigi compromise to we aroi tawa adum ba core issue sing puta di compromise to bagi khong thang na sing basu ko lengak sina lawsu lawro oi haina khali adu ga lawsu lawhan ningde maduna hena akogi nakalam rom da phanana bani haina torga nakalam rom da hena counter productive oi ba atopa keno me amama reaction me amama counter reaction me amama rise talk na we masak par yai have se so lengang na madu soidana moisu madu homework to birangani khanju khanbirangani aduga khan makhata na su khanbi na ba ai koi lenga ta so feel tawningi aduga housing market de as of now koi lamdam si terminal situation le ko yam koire ara lamdam si amuk tan phajana despite of all the differences koi me am tasan khomjan na raga koi mausha gi oiba normal course of life to normal course of political environment madu amana restore torok na bagi tangkak seisida siri wai Khemchand na lusingba lengak sina piraiba magi gesture magi thangaiba ahan bagi khongthan kharase masisida koi positive way na yeng amakak sumaina hoju phawgi wen thamjake okay thank you very much ai azarbi khan da lak chage azarbi khan हाबिदी अखोई हजिक्सी लैबा अखोई ऑलमोस्ट सही अहुम सुरकदोरबने हाबिदी गवर्नमेंट अमा फॉर्म तौरे डिप्टी सीएम लै अनि लैरे अदुमकपु मियामना पामलिबा अखोगी हानगी पीसे रेस्टोर तौबा ngamdana मखोइना सिदा लाकपदि यारे अखोई नेशनल हाईवे चटपा याददना फ्री मूवमेंट लैत्रि
Masimakna Makoi la head and Koi peace lady have a shoe yadaba. Adu vitari the Koi was a sentence to Pandiva. Hide of a sea ma'am see political dialogue, a mother Porcadavane Idana. Howsixi government number formation to woman of the Makoi Yauni, Yauri, and the Tower of the Makoi Yauri, Yaurasu, Howsixi, Makoi Mike, the git even ma'am see Makoi Heidi. Masing matang the kanna tawri pasing si makoy na control taw busungam dab simang na kari hay ni ozarabikan akoy na yenga doy si masi peace porake haibata gadi political dialogue si taw gi hargadi nahana taw bayare ba almost 3 years sura kadore bane ba adoy tarik kari karam ba haidi government of India na di hari ba ngasi ba de sahi ahum sura kadoro sida chap chana political dialogue simagi kanu sisu laite Kogi Swamdagi Shu Kogi BJP ki Mayam si jo kimatic shole have Zimian Kangana Lay Baneva. Adu Itagadi almost Makogi 10 years 2027 gi how the Pobone, Big Bonema. Adu Itari Sigi Maraxibokta Miam the Palm, but peace resort of IDP sing Mayum the Hans and Mangamba, even Kogi new Chimenis and have the Miam hung Mamatamda, Hazuzipa with the date time, Chana Koi Karambatada do that. But we are trying our best. Why am I to hide? Ado Masi Miana Pambadi, peace resort of Pambani, free movement Pambani, Adu Tari Makata Vasi, Akoinanga, Dorisika, Karamba, have the political dialogue, see Taubasi, Taugaga, the area, who's putting on the Benida, or we can carry my young. Manipur, Iran, Tokrabasahi, Hum, Haram Daishida. Delhi da BJP ki organization ki general secretary anina hai bata rahe ab spokesperson ne general secretary makoi anina Delhi da Manipur ki sarkar sem bhi re chief minister khan bhi re deputy cm ani khan bhi re this and that ado hojik Delhi na hona biba ngai hojik ki Iran sida hai bata rahe hak theng na direct hak theng na Yauriba party sing Ibatare, party sing ado, party sing aduki losing basing do, Ibatare, Maruena, elected leaders in the Makoi Paminare Yare, Kaiginaida, Iran Toibas the Toing Manuda, BJP Manunda Guinea, BJP MLA Singani, separate key demand out to so. Object seminary. Ado Adorgadi Magi community ki hai bata rahe community ki responsible person sing che stakeholder hai bata rahe masi ekoi ki punna phamin na ngai ki ekoi ki adu su Delhi da ni khande Guwahati da ni khande even khudong char kana Imphal da ni khande Churasampur da ni khande Kangpur da More da ni khande comfortable situation zone yenga India ki security matik chana control tawraga What is Hanaba dialogue? I don't have the Pisky level. See how we are able. Ado Sedarna, how the Bagum to say Massinedo Massimoi Kari agenda no Amana Sedarna Tauge, Hobby Gedi Yarab Zanida. Manipur government, the Manipur civil society organizing Maruena, valley based civil society sing the sing the welcome Dogdana conflict Aduda. I particular Adumba Fruit Adugi missing Yawi Abadu Yawi Yaude, Equi tribe city out there, Equi cast city out there, Adu Yaudi Haidna, even free Scott Outana, Tampata, Maduki, Makwigi, Rumbo, Pira Baneva. Have the valley the Gissing Arbada, Piskit Amakta, Kumang, Saukshin by steps in Dedum, how Baneva, Masi. Government get the issue Kidang Hore, civil society the issue Kidang Wakalondo Yam Heidi a Pax Pagi expansion can only hold Rabaneva. Ado Simatau dring a Chongi Nakalam site, take it Matuki initiative of Nakoida good investment type, Nakoida shoe, Nakoigi community missing Lakpada cannot Ranimadu Nakoida. Maduki Kudong Saba Lakpagi, Kudong Saba Pira Naps, Muy Machindemo Topolate. Either elected member do Igera, Natagana Makoigi, CSO Igera, Natagama Koigi, any organization Igera, late Trieva. Second Baraxida Maka. Why Khemchand ki sarkar si
mara sena tha taramuk si pan ki kadin pakhat ba BJP manung dagi ai gadra na taga makoi gi nataba makoi gi matung da moi gi backing da lei ba to political party gi mi gumbana koi law law ya ur krem are so artha lei tab da local ki context ai koi congress ai ba BJP ba lei tram ne ba hoji party to ngan jar ga su peace building la patar ke dei koi punna maram de koi hoji wai Khemchand na simso wai pasida ai koi criticize mo ngasi bu tok de ko congress wai ke tem bu ai de ko do tinga tana natrang na kala da pangsau ta sau du congress sai na ga ga tau ri be koi try local politics tau jaba sing adu de hai wai Khemchand ki government siga congress ka thina na ngai congress thina na ngai ki sau ngai ki tau ri bra na ta madu wai Khemchand na nusi bin ngai tau jiri bra madu makhang dra madu ki tau ba ki mota ai khoi any xyz chief minister se khoi BJP oin uroi ba Khemchand chief minister Manipur chief minister udoi ne mangon ai khoi pi be ya ba khoi cooperation se pi ra ga ne suggestion se pi ra ga chief minister so hai ri na any suggestion to bi ro hai da masida ai khoi punna support to minna ga peace mission si hau ngai hot na ning da ba masi wakai adagi irang lei traga di sinpham lei ta ba mi am lei bra kai no irang si chong pam ga na irang thua ga na koi gi kai hai ni moi gi profession moi ni irang si agitation any la ga madu gi duty thabu ama to ba dong na lei bra mi si ya mo bra kai no ma ai khoi Manipur si lei re ba na de mi na apha thabum to padi any party no isno ai khoi support to ki se ba support to ki se ba adu ga ai khoi punna haimin na se ba BJP ma khoi khang na hai bangam dra su na ta na BJP gi matung da lei ba party sing tu na hai bangam jadra su ai khoi congress na su dum hai ra ge ba home minister da prime minister le da no hauji sarkar ma seme da na khoi gi pro seme adu ba ta ga di si sarkar si gi manung si da athu ba matam da ne chak thok changsin gi yan na ngai gi khoi gi ke pulo parung no ba me am si tok thu ga ai khoi ai amaktang de peace restore to si whatever demand sing to ko na chamarak table da khan ba yai har ga magi community leader sing chi community leader har ga community leader di oi da ba masana self style leader khra su dum lei ta ba di nate sana responsible oi da ba praja na thaja da ba masa de dum leader oi ja ba adum ba du nat ba praja na yam thaja ba praja gi da ta thawoi seng na thok to ba leader khra se leader sing che any community de oi ba plus third party hai bata re ai koi gi neutral community ne lei ba community sing gi leader su yaun ga dam ne madu ka phamin nar ga sum peace mission si khar kha chat thag ga dam ne hai bani da adu din na tra sum awai khum Facebook ta kan ma sa ba dai WhatsApp ta sum yopak thangjau thangat kani ga na sum bangang ga na de tong thur ka da tu gi sum lan khakta gi lan gi napal lama lan to ga yam akan mani thongna ni na sum hai le ga di hauji lan hai be si asim ba mi gi wakhalon natte mi gi thamoi bu joy to raga mi gi yeng na ba du gi thamoi du joy to raga ai khoi hauji te punna hingmin na si Manipur kai heloi si ai ba da lai ga dam ne Manipur gi asa si matamang da lem ba asana Manipur ning tamam ba country amani Leibak hai bani Manipur state ka hai jate Manipur ning tambal leibak mi ning thau pan ba chai lising kya gi puari leibak hai ba haujing na Manipur gi integrity kai hen bi roi hai re BJP le di kai hen bi roi ga na pixel leiba idea asidi ki concept ki koi kinang thap tok se ba aju som pixel le di BJP ki vote khom ga doi ro ba BJP le di Manipur kai de no BJP later so party any laiba party sing na Manipur di kai suya hai ba lai ke dong ne ba aduga BJP ki MLA sing na ga BJP lai reng bai di center da Manipur kai han biroi ga hai re tu di adu di am apik ani am politics ni aduga BJP ki na tragan any India ki BJP da thengne ba problem siga Manipur ki BJP ki context ai ko khena ba khal lai ye Manipur ki context di BJP se hoi makoi agi center gi manium du budi illaga su Manipur da laiba BJP MLA sing che sigi manung da di yamna secular oi ba wakhalon pukchen chau ba jati gi apun bagi saktam unity da wafam wakhan khan ba MLA laita ba nate ba ekoi BJP harga MLA kodeng ma po ekoi lana khan ba yaroi ba Congress harga loina mak phani BJP har lui pharoi no
ideology tongan jarga su mi oine yeng pakanda afaba leiba masen se jungsan na ki dore afaba thok to ki dore na karim su oi da bada masa karim su oi da bada pang tanga panglaw law ga afaba saba mi masana self design da afaba saba mi yam leiba masi government na control to mum sange Facebook ta TV da press conference social media da panglaw law pangang ga अरे खबर दे कैसे मसे ngरang सु नान सु इम्पैक्टिव बिदाय दे एकोई लोकल की खबर की प्रोफेशनल इथिक्स से एडिटर नत्रगना रिपोर्टर सिंगी इथिक्स से मखोई बाइने याम हंथना हाइते खंगदे हाइबति नते खोई लान मनुंग दे इनिंग बंगांग बो पंगांग ngang खिबा म्याम यावंग बनी मदु एकोई खांगी दिस एंड दैट मदुगी तोगतबु नॉर्मल सिखर लागदी कम्युनियन दे इर अनु खबर न सुम कम्युनियन इरगा कमाय तोगदे खबर हाइबसिदी न्यूट्रल होइगन लीला मी खरा बुरुप अमा करियम ननी सिनेमा दा करियम कांगरूप अमा करियम ननी खबर दा कांगरूप अमा सुम अदु तोबनी टेररिस्ट ने मोहाइनी अदु ने मोहाइगन कमायन नुक्सी जाना साइदु हौजे को नुक्सी जाना बसे फास्ट एकोई नॉर्मल लाइफ से हान लेर मतुंदा गसाइगी यू सेम की जनरल सेक्रेटरी हाइबु दुमाइना गसाइगी एकोई की इनर्सी चटनाय सु होनर कदमनी एकोई की अतो अतोपा यूनिफाइड ओइबा एकोई लो अमकी मखादा फचन्न मिटोप खंदोक से खंदोक कद मिटोप से करम कंट्री की करम मिटोप नोइदु पाउ सुगंगंग दबिदा फेसबुक द मखे लांगा कोइलांग लांग यावरी याम नोकनिंगेबा इकाइनिंगाइनेबा ऑथोरिटी दा एकोई मतेंग पांगसेबा एकोई मसेन की मक्ता कोइलाव लाउनदना मोई गवर्नमेंट पालदी मखोई की सरकार पालदी मखोई दी मिटोप सौगली सौगते गायना बीजेपी की स्पॉन्सर तोबा पेनेल सिंग लागा टीवी दे ngang यावेबा मसा मसाना अदुनी हाइबा बीजेपी हे पंदबा अदगा वांगांग बदन एंटी कांग्रेस ओइन ngang आगा तो यावेबा मसी पुनमक्सि थादुक मिनसी अखोई याम सेक्शन ना लेरिबा हौजिक लाइबा पालिबा ngरang अंत पालिबा था फाद्रिबा चीफ मिनिस्टर सिगी लुसिंग मखादा अखोई मागी मिनिस्टर एक्सपांड फजन तौनसे थबु खर तौरगा अखोईगी अमक्तंग अखोईगी तंगदु लेताबदुम लेरे हे हाइबद लाबकांदा लोगी मतुंगिना स्टेट असेंबली से सिटुंबु लेबसिदा सिट निफुना पास तौर दियार नत्रो तुबै थारसे सिट निफुना पास तौ बयाब बिल मैम लेयबा मजु तपना पास तौरगा स्टेट की कायरोइदबा फिबम लैंड की मतंग दोइगेरा नत्रगना अतो अतोप इश्यू सिंग दोइगेरा नत्रगना आइकोई की शेड्यूल ट्राइब की दोइगेरा कास्ट की दोइगेरा एनी ओइगेरा जिमान खुदुंग मक्तो लुन मसागी टांकक नाइन सटलगा मदुदा आइकोई सपोर्ट तौसेबा ममांगदा पाइनिंग इन लुसी खुदना पाइबा मई पोकपनेबा मई पोकपसे 90% मई पोखरजि मी हिंगदे 90% पोखरदे अना अदुगी खुदोंग थिबदु नंदनगाई हौजिकती अखोई मसेन मरता हुनररोइसी अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन सिंगदगी यामना न्यूट्रल ओइबा यामना थमोइ सेंगना मियांगी दमक्ता कम्युनियन ओइदबा न्यूट्रल कम्युनिटी खुदिंग मक पुनुसी चानना लेमिनगदोबा अदुबा सिविल सोसाइटी की लुसिंग बसिंगसे मखोइसु फजना गवर्नमेंट इनवाइट तौबिरो अतो अतोपा कम्युनिटी की सिंदु अदुगा फमिनरगा कई तौसिगे रिलेशनशिप से बिल्ड अप तौसे ममांगा हौरंबा खरदा लान कलिंगै मरमदुददी पाव फाउने हैब कीनदना गासाइगी यम प्रॉब्लम खुदुंग थिबे थोखरेना मदु हौजिकते मी खुदिंग अयामना भाब तामिनरे कांगरूप फुरुप की कम्युनिटी खबर दे इबा मतमदा कम्युनिटी अमा थीना साइबे थौसिम तोकपीरसेबा मसी चुम अखोइना डोमिनेट तौई खबर से कोइना फोंगी रेडियो से कोइ पाइरी एफएम सु चलाइरी फेसबुक ट्विटर सु स्वाइद नेटवर्क फंगे चलाइरे ना सुम एंटी ओइबा कम्युनियन कम्युनिटी अमानी द सुम गान तारगदि कमाइना याना गदोइन नुसी जाना सारगा मसी अखोइ खिरं भाब तामिनसी अफब कम्युनिटी सिदा मेजॉरिटी की ख्वाइद की फब सिविलाइज ओइबा अखोइ चौखले सिविलाइज ओइरे सही लिसिंगनी की सिविलाइजेशन लइबने हाइब कम्युनिटी सिदा साइगी फौवांग घरना अमांग बखरना साइगे फत्तब जाति यम मालहनबदुदि तौहलरोइसेबा मदु अखोइ फौमांग चिंदु याउबिरनु फौमांग खंदुअसी तोंगान लेहलसी अदुगा अखोइगी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर गुंबा आई मांग की तुंगी वाना ते एकदम हाइजरिसिनी अमुको गुंबा कम्युनिटी सिंग नुक्सी चानन चटमिनबा
organization khara leidna makhoi singsiga atop atop singiga punminlaragane government na initiative se makhoi khangna tawba yadabdu CSO sing da su khara responsibility pithuaga peace mission gi se aikoi mamang da United Committee Manipur gi si aikoi gi mamang da kiba Johnson na president oi bama tam do gani president ko Johnson ni recently president oi matam da 2017 gi hogalak pada aikoi gi singi jaga the United Naga Council oi mane indefinite economic blockade tawe numit chama kuni hen lakpa matam da akhoi matam ras aisu civil society organization ge AMMOCOC ki advisor na AMMOCOC ki president respected SM Jalan Sahib chu yaure aduga Johnson goy adagi ato to pa Sunil Karam vice president oi makhoi matam da adagi Kabui Mothers Association ki akhoi gi Ranjita Golmai khoi tongan ba community sing gi yaurga Delhi da Rajnath Singh matam do home minister oi bani matam do unap sat leba matam da akhoi gi nauna karpa akhoi gi thongju kendra gi MLA Bisheshwar se Bishorji Chima Masalai, young one now got an guide to Bagi, Home Minister get a chunk of Minister Ma MLA, do no me come them, no Mr. Madicana, I should MLA in Mama Satai. I go pattern what is Hanna. All community get delegate to Salaga, Metapang community, the GSM Jalan, Lucingaga, Tonga Nagagi, Cookie, Adu, as he made Jati hide Manipuri, Highness at level. Maduka Salaga. Kaurima banna ikaramna nagana kaurim ko chonda delegate so peace mission su naga yong chatleba atuka phasana wari shana matungda chonda economic blockade ka to handoreba even senapati da chalaga UNC gi leader unaba sarpa kanda ai sa yawi matamra amko president SM Jalan Sahib Jauri adagi ato organization gi meeting gi yaurga senapti ching manung da chalaga ai United Naga Council gi meeting ga owner ga mogi Naga Mothers organization gi leadership owner ga aikoi na haina ai samang na haine na koina singda economic blockade senapati da tawba matamda wari se pangan khakta maitai khakta wagani khanganu imphal da leiba naga myam suwagani phal leiba kuki myam suwagani human being amoina na koi gi demand khuding makto mari lena authority the government da tawbiu adumaina tawbaduna tawbigan haibse khoi da khaieba sumaina tawmi ba responsible aikoi sei kya civil society organization sei kya lawreeba adu credit khangbi da ba aikoi gi dictatorship ki shasan lama da lei ki bakta jada civil society kanano dakar lete community leader kanano khangde political activist kanano khangde wa mangang ordi yumda commando thajangani pick up ton gani masak khang da ba phone kon ton gani haiba society am da chumcha khragadi aikoi shadi kamai oidine ba mi am na tawge ngam badi ngam me ba but siba ki dradi ikai khangdragadi sibuke da bi kai phangda wani sin tawba ngam da ba leite adu ba society amada hawjikti lab thore yamna maram saba hawjikti civilized oiba Manipur gi mahoksa gi civilization do adu gi do amak hanjal halaga aikoi community suna satminaraga hawjok athuba da santi ngai hona bada Chief Minister Khemchand gi lising makha da aikoi don manatraga so anytime da aikoi Congress ke MLA sing unna saiba Congress leader sing unna saiba anytime aikoi adum honorable MLA sing su yagane khali suggestion taw minor gane civil society leader community wise su punjal lar gane peace mission ki achoba mission na matangdi hana mamang da sem ki baduna swagi bopra da ki pick and choose the semak padu nattaba genuine no mission leader phajana yenga gane semaga peace mission je achoba da hawani ngai wafam che thamjage. Okay, thank you very much thagachari user Shanta da lagjage user Shanta khoi ge jara bikhana su thambiri peace mission ji yam haidi athubu matam da lengak na semak pa haidana adu boza Shanta tangai phadana hojiksi khoina sum ujabada popular government ama form tawdringai gi mamang da di miyam si da yamna charang khoirang nabam leibasi yam mami chamno rami hojik popular government ama formation tawba matung khoi Manipur da president rules it leitraba chief minister ama palabam tung da hojiksi kanagumba kharanadi peace restore tawrak padongna su am khanna su yawri ba haidi irang si loibagi mami ma tabadu kharana su dum peace leite khai maru khoi hojik free movement leite national highway chatpe yadi adu tar peace mission je tangai phadana akhoi gi popular government su leire chief minister su leire tangai phadana hojik kari tawba mathau tari ge ba osa Shanta government of India da gi hojik pau kari su peace ai ke mayam na peace ai kamai lobi ge ba akhoi ani thoe se samna oza bi ga thang yan than ha tong na re oza bi si re ngala se ba ko
ai le hore ba na ta ai ju si re say for example oziki valte gi case de ta lo se ba ai ju ICU yo re le hori je ai gi cha ga ozar bi masa khat ne ba ibane gi hatok na bi si pi cha si tong na dring ai de peace pro ya ga dram ta bi am ba ina je ba ibane na phuda ru bai maram je ibane na thang pa ya na ra ai no ozar bi hatok re ai sa jina ai ICU de le re ai si re ai nu piang le hore ai sa gai le hore ozar bi sa gai le hore ai sa gai le hore lo kai le gi ge ma tham du da khangada se peace process ai je karam kan lakda gi hai kan da thodok thokhiba matam du da chenari ba mi sing NIA case le ba sing ko akoi na claim tori ba sing mi na claim tor ba sing ani du gi marakta law gi oi ba consecutive measures sing do adu gi action sing do steps sing do loira pom change adu loidana se hemanjit ka kenu galin thoi ngam ga for example ko akoi sa ga tai wana te valte gi ju kesa chaum lakhini se NIA adu da pan na numitu da video camera thi ka lakta lakhini mi hando ki do man ba mi ma akoi na say or more than a person political leader mane media hando ki do man ba akoi na peace force ya Khemchand honorable Khemchand na peace force asi lao se so masen wari sanar je heta lobi aba condition oi bra government gi mathau khare le to da ba either Biren Singh na pan bi ai Khemchand na pan bi ai samna ha Hari Priya na su pan bi ai anybody pan jano ba congress na su pan jano ko ruling am le gadam ne court ki law gi oi ba step khar le gani adu gi step to loi dring ai da peace for pa have ja akoi na fane am ko na su politically vote lak pa matam da mai ma gi community da mai ma gi leaders vote lebing ba mi jing na adum injaluni CSO jing na adum injaluni adu the judiciary si so to kimatik chole adu hai ba de ba ai kama hai jage chon badi am chole ai kama hai jage ba adu hai ba judiciary de akoi na adu da hai ba de mi di NIA case story huji case me am kari huji court ka mi am le ba even no media me te su court ka mi le ngane ba so jan border no mi tu da evidence on lai ru ba mi NIA na ko na ko me am le adu akoi na adu calculation do taw gum se ba ai na hai jani di kai no ga na if government na peace initiate tawge na khan ba ta ga di government na judiciary gi lai ba step sing inquiry report sing si su public ta matam chana close to bi bam sangi ham ne ai je ko sida peace for pa na heto chief minister ama la ga mi me ta na Amit Shah Modi su chief minister oi law ne Manipur da ko akoi nominate tau se ma se na tra ga Rahul Gandhi oi han se ba moi ani yam kan ngang ri da Manipur ma tang na me to oi lo moi su ngam moi ba bam di kai no ga na judiciary na law na to do mathau gar le ba ko close to da na peace to ya peace ki process to ya ro ba ko si po se kano na te ba ILB gi irang da nung dang na mi le gi da ba adu ma case na te ba se si case kai no ga na community ani ma ta hana suna ba gi case ne ba hana suna yu case community gi irang ni khara mana mohai ni khara mana mu drug ki ne mohai ni khara mana su lo ra phane mohai ni original report ama sarkar gi oi ba original report ama assembly re table to bi ga ne particular parliament tam du da pan ba lenga thuna hai tare close to ko ko assembly da Manipur miyam na ngasi thengnari ba wa ba se sidagi thengna bani sigi poche government na si smain to na solve to wi culprit su phare na se example Ayodhya gi case ta mi kya phagi adagi nangi kano da Gujarat ki case ta mi kya phai madu ki verdict sahi tra nga kun le lai bani clean sheet phang mi myam yawi political personality myam ma moi mathak ta case charge myam lei oi bu ko hoji su UP da su ma case myam lei ba aduna masigum ma pot handle to bu si di akoi na chief minister amana akoi da CSO myam ma punjal lo adu tawro mateng pang hai re to lo ya da bai condition lei si ne adagi ani aina hai je honorable chief minister na to biri bu do phate hai banate aina hai je side by side inquiry report sing do inquiry commission me am le ba supreme court na ko bache chang adagi karai re hore no kai hore no si me am se chief minister ki table do da mang na interest lo bi raga every month ki court ki hearing na traga charge sheet file to re me am do mang na study to bum change ba adu ki study to ka na government ki cabinet sina fare si ba di lo shala ji si culprit sing ji ma di punish to ji na kan ni mak ta si ba di punish to da ya ro ha ba ponam la ka dong na tro go me na kan ni mak se khoi ju lan de ai pam le ni bo ji se asi ma khang di yo ko si pot sine ba la ka do se du na si ki situation ji da di government na judiciary ki le ba lo gi oi ba angle da gi kana na hori no kai maram gi hori no jim ama sanga ge to da thuai pu kari gi no matam du da kana SP oi kari gi action lo khot ki da no si pot me am sine ko ai litan dong gi matang da yaning da am le ga ozana haibi ba do ko ai adu clarify to jage akoi ha mai ga da akoi pan sinau su akoi school tamina da tribal sinau su akoi lam fel le ko ni na ko sin akoi quarter le ko ni na
mayam se pulau adum central school ka sana min re ba akoi phuna ba ko akoi na pangan chinau inau pa ai marum pang akam pen ngang le ba adum hai ye wa si ko ku ki gang mo so ai ngon ngang pu le ba roi bi da akam pen ngang pu le thin da na ton kai yu ma le ba ko no ala gam na ke do i khang bra khoi ja kaw dong na ga na ta ga imai pa pa phon na kan da akoi khu chong na le ga kai do bai no no adum na khana di school do so adum na sam dai ne ba le tan do si yu ngau mi ani na phuna ba dei thok ki ne na hai ba ne phuna ki ba mi ani do go me no so pu thoro ti kai you know ba tongana CSO ka kaudana taudana mai thare adoi daga kaino immediately mi ani do phar po pe husik su mi ani do krai le re koi khang de kana kana no khang de mi ani do DGP da pura dum Manipur da asugumba blunder ai tare ne si chauna kano espionage ai tare ko si bo yona community rang thole si ani sine yu ngau ru de ne na hai yu thakjal la to ne hai re DGP office da puthok piro ne adu ga puthok pira ga any police ki da puthok piro adu ga khut am da sona hanjine aduga akhoi ni na praja miyam da lanjare akhoi ne youth ga khana ba dai masi thok ne nam da ibi o si da ye na escalate to gi chance bi se kai maram gi no government na wari ko ai je honorable Khemchand da blame to na te ya ping na loi ya ba jaga khale ko same case Chochanpur tho gi su adugumba oiram gadra ne khalle ba ne ko escalate to hon gi ba gi maram se kai no si court ki rai ta da na khoi na khang ya bon de ba ai sam na hai ba da for example mayam na ram hai ai wa kan da even Arabai chief ne ai ba ko me ma thak ta ba da NIA case me amle dong ma le ai ngan ma ko ma ho jo pha dei ma pha ba no mi ta ko irang to ga to re da adu ga ma pha dei maram se maram cha bra cha da bra hai ba se si su ne ba ma pha ba ga UK ne gi chief pha ba ga ma na ya ro ba mi gi militant khulai ba ba crime to du ma na ya ro khoi gi stand kai we ni khoi gi stand je lo ma tam da whether every community will accept or not is a question am la da ada ja ga du yam na khan ga da wa khan yam le ri am ni da ai na ji ko peace for ko have said not only government judiciary CSO everybody included ne aduga ngasai gi sakana lok ba step ta ko aina ai ngasai ho bo so haije gre ko government na lok pa step ta akoi ne yam mun ne yeng se akoi me am je tin ba matam da pangan kuki naga paumai whatever paite zau kana kana no Manipur le je indigenous se define to the year akoi Manipur je India da merge to bone ko India da merge to kana 1948 ta akoi matam du da leramba India ki hanba census se 1949 48 ki matung da 51 da to census na akoi ki record ne ba 51 ki family tree puthok da na akoi loina mak Manipuri ne ha di madu akoi economy de am thi tor ka ne ba aduga politically aina Manipuri ne ha da yaning da bana de honorable chief minister na Manipuri ne ha ba akoi yazai to hum to bu kal Manipuri no ha kan da ai naga Manipuri naga ni ai Manipuri mitai ni ai Manipuri pangan ni ai Manipuri zau ni ai Manipuri paite ni na define to bi ba change ba define to the if everybody Manipuri ni ha gi tar ga di adoi dari akoi mar te lewa infiltrator su Manipuri wa yada ha ba question la ka ne ba hasi yeng si BJP na ai si BJP am to yaw gre ko koi BJP yaw de ko na moi hulang amom su thok te hun ba su na te Amit Shah na masana honorable Amit Shah na mak na Assam election hek ka ba tar ga di illegal immigrant tak thok ne ha rim ne ba Assam ko everybody can be Assamese or if the Assam chief minister have the Yabum Yabalega room legada NRC update to give all over India the Assam na Hanmane. Akoi NRC update Amadi Toxena, Akoi Maraxida, original citizens Zikanano, Aduga, Akoi Mark Tingna Commissioner, Agoina in national was the national integration da Makoigi, Zagazi, Akoi voter right, P. the Vida, Natraga P. Vida, Karai, the Demo India citizen and Lobe I have put to the Kawada. Adimata Manipur, Article 371, C. Gumba, the Hilera Committee, I'm living in a lane Yilodazu 1990, sorry, 1990s, the Akoi government at Wamba. Kunta bagi niom se review to odam ne thom ba che myam le paper myam le ba aduna akhoi ne everybody se leiram mi khuding ma asoi theng na su Manipuri nang su Manipuri hai ba se akhoi Manipuri re madu gi akhoi gi lamdam se de madu ya da bai pot am le ba akhoi gi marta nungsi na je ai ta de ai indigenous Manipuri ni hai ba di Manipuri ni hai ta ga su ai Manipuri tangkhul ni ai Manipuri pangan ne habam change ba ai su Manipuri maitai ne ha ga dam ne Manipuri sina maitai define to odam na te ba ai ai jani se ko adai jaga phau de khoi ya ba ai ba adu dagi kitang boundary lam thok ki ta di hayeng NRC update pami ba kangbu census to tri ne de ko NRC update to se na hai ba se sidai da khoi yana da bla khane ba oja santa sidane oja santa na sai di su khoi gi NRC gi matang census gi matang khoi census akoi ngasi ju akoi paukche sing de yaw thing na jai ko even how hogalai ba ngang sing chi da akoi population jing ngasai gi mitopian cha illegal immigrants sing si khando hogdana census tawgi tawraba matung delimitation la ko matam da masigi mangdhara ka da ba soidara ka da ba sing je yam chauna masigi se aware
ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯤꯗꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯛꯀꯤ ꯀꯤꯗꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯈꯪꯕ ꯈꯔꯅ ꯈꯪꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯆꯣꯡꯕꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ NRC ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟꯇꯪ ꯂꯧꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯒꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯟꯁꯦꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯁꯦꯀꯣ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯇꯅ ILP ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ खबर हापकीबनेबा ILP पास तौरमदाइदा हापेबा खबर को सिनी मनुंगदा पब्लिक ओपिनियन कौगदमनी डिपार्टमेंट दुना कौवेबको होम डिपार्टमेंट ना कौई मदुगी स्टडी रिपोर्ट अम लेगदबनी अदुना अमाइन तौदना कनो सिसु सेंसस किसु NRC किसु स्टडी रिपोर्ट लेगदम 19 आइना सुम खनमदा अखोई सुम नै अहनजिंग फमिनाबदको 1970-71 स्वाइदा डिलिमिटेशन तौबो मालेको अदुई मतुंगदा कोई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तौद्रिनेबको अदो हुजिसे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तौबदा मयामगी वागलोंदा मैतैना नत्रगा वैली दे लेबा जनरल कैटेगरी हाय तारे सिदा लेबा ग्रुप सिना अखोई मिसमिको गंदगिने ना कीबगी वाफम ने ना खल्लगदि मदु याम लालेबा अखोइना मदु खनबै वा नतेबको अखोइगिदी sorry number मसिंगजे पंगन हेंगा चगिगेरा ट्राइबल हेंगा चगिरा sorry अखोई नुवाइ तब लेते अखोइना हाइजिना ओरिजिनल सिटीजन दो अदु खंगौ जाय वाने अदु नत्रगा तागदी ओरिजिनल सिटीजन दो मदु NRC अपडेट तौगा रेजिस्टर से अपडेट तौदा तागदी को हायें अखोई बॉर्डर सिगा इंडिया की उत्तर प्रदेश का इंडिया की तमिलनाडु का इंडिया की गुजरात का खेनेबा कइनोदी अखोई सिदी अखोई का सागई मानबा मिंग मानबा अखोई की बॉर्डर की मपान दे लेबा अदुगा अखोई बॉर्डर से पोरस ओएबा सीमा खंबियोबको देन अखोई असम न तौरिदुसु सेम कंडीशन नि बांग्लादेश तगी चंगकपा इंडिया का बांगा कनो ईस्ट पाकिस्तान दगी मतमदुदा बांग्लादेश फॉर्म तौकान मदुदा चंगखिबे मी म्याम दो अदुगी पोतु अदुगी मिको मी मसिंग दो कनानो खंगदोकनबा NRC अपडेट तौजगिबने मोइजुको अखोइजु सेम कंडीशन नि एमसुगा मतमदुगी मणिपुर गवर्नमेंट का एग्रीमेंट इनरमबले अदो 1948 1951 जिना मतमदुगी गवर्नमेंट का 51 ना बेस ईयर ओरेगा मिकोक थिदोकदमने अदुगा खंगदोकदमने हाइबनेबा खंगदो मतुंगदा अखोइगी मियामना करी स्टेटस तो थमने आदे असेंबली डिसाइड तौजगदमने माबो इनथोकेरा नत्र इनथोएरा हाइबको अदा इफ असम गुम्बा स्टेट ता BJP की होम मिनिस्टर ना महागना असम दा BJP हलक तारगदी अखोई कनो से इलीगल इमिग्रेंट इंथोकनी ना हाइबा तारगदी मणिपुर ददी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद इलीगल इमिग्रेंट याम सॉल्व लेबा सिगी इलीगल इमिग्रेंट की प्रॉब्लम जे अखोई पालिबा लेंगाक सिने पालिबा कैबिनेट सिना मखोइना कमाइना हैंडल तो के हाइबो अखोई येंदोइनेबा अदा अखोइना मोइने कमाइ हैंडल तो के येंबा हाइसे कम्युनिटी ने खुदिंग मांगना याबम तोपा यारोय हाइबा यारोय दो पोने आई वाखन पानी जिनाउ सिंगना NRC अपडेट तो यारोय जे कजु हाय कदो मानदे ओनली हाय कदो ये कनाना हाय कदो नो हाय गांदा तजेंना इलीगल इमिग्रेंट लेगिरबा कांबुसे मोइगी जगह डिस्ट्रिक्ट नत्रगा सब डिवीजन दा चंगागा कनो तौबा कनो जे सेंसस तौबा नत्रगा इली कनो NRC अपडेट तौबसी यारोयन हाय कनेबा हाइबा जगह सिंगी MLA खरा यावरिबा कोइ मरसिदा को हाइबा MLA सिंगसे अखोइगी कैबिनेट सिना लीडरशिप सिना अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिना माना कमाइन हैंडल तौरके हबदो अदुदुना कोइ मणिपुर की पीस की प्रोसेस से सिगी कोर्स से डिसाइड तौगनी हमनेदा हजिक फनेमना पीस तौबा युम चंगबा अदु चंगबा हायसुको हायेंग सेंसस NRC एक अपडेट तौबा हुनरबदा अमु खना कनेबा सिगी पोते अदुम लाकनी मसी अदुना हुजिक पालिबा लेंगाक्सिना था 3 खतंग आयसु 10 खतंग आयसु असेंबली रे फजना फमन मम चंगी अदुगा मोई मनुंगदा आई खनबदा नहान BJP की डिलिमिटेशन कमिटी में मीटिंग पाऊंगी हुई फोटो थागला कोई को डिलिमिटेशन से तौद्रिंगैदा NRC सेंसस तौद्रिंगैदा NRC से अपडेट तौगदमनेबा NRC अपडेट तौदना डिलिमिटेशन तौगितागदी अखोइना ngasi मी सिरिबा मोइगी जो मी सिरिबा हाइदे अखोइ मार खनाबा चैनबा तौइसिदा इंडिजिनस मयाम मा सिबदा जेल चंगदोरिबा यावग्रि मयाम जे वैल्यू दो लेतेबा अदुना सरकारना खंबिगदबसे इंडी कनो से IDP मयामगी हंजिनबा नत्रगा हंजिनदबगी पोचिसु होय अदुसु प्रायोरिटी नि बट IDP सिंगसिना मयु मंजन गा कांदा
political voters in sina political role ma future course of Manipur ki future decide to doise original citizen du ne ba original citizen na tam he jaw ba gan na ko original citizen na to politician yaw matam da madu ki voters sing du bu injal laga mai tai sing na noi da nam da re pa na noi nam dei pa na noi phamun gre adagi kano na nagara adu tawre haibsi am lae ba aduna si poche tawdana ba equal citizenship register ba chap chaba citizenship register ma legidamni aduna economy gi oiba lepkadorini peace process lepkadoini aduna entirely dependent on the new government how moina hoji uliba pot mayam je sigi wang mada 2027 je heng senga ne ko campaign to bura ina hai mayam se lo yaw ka doini aduna masi kamaina moina lorke ha pot ne aduna manipuri hai wai se akoina peace program na bhona da Manipuri hai wai je sina bata ga so Manipuri se define to da Manipuri sina se hayang arumba polum ma pu ga chamana gani aduna Manipuri se honorable chief minister adagi pali ba lengak sina bi matam da Manipuri se kana kana no kadai de akoi kaino di akoi ningthok palam lamni akoi 19 kano da India ra mas tawre akoi ki citizen register 1951 ne lai ni citizen register de yaw do mi loi no oza nga sai hai inclusively loi hando ji khoto ji nataga hai di oza ai do hando ji hai na hai jo na te ko ngasai gi asoi ngam do loi kaw thok na ja ga loi no inclusive oil la ja di madu di akoi political imbalance ama lakpagi pot ama lakani aduna chap chaba balance ama tawna ba future course of kano action ji housing decide to ma changi aduga akoi maraksida leiba hana dei leiminak pa Chinau sing 1951 adai dagi leiminak pa government 61 bo hajer ju pa adugi mi jing duna kanano citizen register jida kamai yawi karamba district na khwai dai yam yauri karamba district na yawde habse masi decide to changi aduna akoi political map se aduna lep ka dori ni adugi photo ek to da nataga assembly da madugi oiba tawgani na wariba ma lobi banga magadi ko akoi gi low politician में हमसे पुन्ना की नागा की करेगी करा की politician पाइते की जाओगे politician में हमसे लोइन लोगों का मगा अतो इतादी पीस से चाहिए आंखें उम्पुदी prevail तो होगी chance ले नहीं अतो ना इतादी अतुम माई मागी community की मिंगा vote खोमक पा community की मिंगा साउंड रख पा अरे community ना अकोई दा मरुए ना majority ने आये अकोई दा blame याम तो रखो से मसी पोचे तुम ले गए ना सुमाइन थम सके Okay, thank you very much. आई लोशल पदा अजजलान दलाक जगे जजलान हंदकी अनौबा अखोगी सीएम की कनो से अखोई नुमित तरागा मापन सुरुक्ति उरे हौजी हौजी आईदी अखोगी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन की मतंग डेट 26 पौत तौनी तौरोय सी चप चाबा खंगद्रे दुमकपु आईडीपी सिंगी सुमयम द हंजनबगी मतंग द वरी दुम यावबगी सु यावरी सिगी मतंग द मु आईडीपी सिंग न थमकपगी द मखोगी पीरिबा मंथली और डेली की पीरिबा सेंफम सी हेंगत पियो हाबसु थम्मी हाबदी इवन हौजिक सी पीसे अथुबा मतम द पुरकनी यासनरनी मखोई चंगनी हाबसु चप चाबा तो ngamdabani आईडीपी सिंगी मतंग द किसु थम्मे इसी मतंग द दी जजलान करी कमाइन थम्मिनी हौजिकी हरिप्रिया खोगी लाइबा नौबा लेंगाक्सी मसिना खोगी लमदम सिदा लैरिबा खोगी हौजिकी ओइबा मैसी मसी मुथनबगा मरी लेनबा हानबा स्टेप तुमा दुगा अनि सुबदा मै चालैसी करिगिनो हाबदो हौजिकी केनोना शांतना ताकपी ग्रिसी मै चालैसीगी मरम दुनेबको राहान बदी मै से मुथतपम चंगेबो मै से मुथल मतुंगना मै चालैबगी मरम सिंगदो कोजेस सिंगदो मदु सॉल्व तौननबगी लंबी दैदा लेंगाक्सिना फजना अखोई based on fake haitare based on principle of natural justice based on prevalent laws ko laws of the land like pak sida leriba laws sing se sida based or kanda akoi haiba mayam se phajana akoi principle of natural justice ta aduga akoi manipuri singya sem by historical realities atu ge basis ta leri mayam se akoi phajana one by one akoi solve tawna na balingak sina paikhalakpa adugi tangai phadaba do lengak sigi wa challenges ni haina ipra khoi soina loba yai aduga sida khoi na haining busi khoi phil amada ko sanaroi mayam si thola ga sanaga ta team si thola ga phil da leptring aida khoi phil du ge manung da ball kamai kaw ga da ye kamai na pha ga da ye habsi matang si khanna bada nungai roi da bani na comment pibada wa ga da bani na haujikti शांति पुरकना नबगी दमकता मथौ ताब थबक पाइखट कदोरिबा अखोई लमदम सिगी ओइबा सब्जेक्टिव फैक्टर म दरकार लैबदो मदुगी सब्जेक्टिव ओइबा फैक्टर टू अखोई
laknanabagi lakhananabagi aduga mari leinaba maikai judaida akoi mieng se tumaina koina thamba mathau tari aduga loina la lakadori ba lengak sina kamaina sangsal lakadabano haibu de akoi me makhatana akoi comment pina ba mathau tari khana neina ba mathau tari lengak sina su inclusive oina tongan ba section me amadagi akoi opinion ship to ba mathau tai haba osigi wakhalon chu thamjake lamdam sida leriba civil society organization ji lusing ba singdagi akoi opinion ship to bi ba mathau tai ari academician singdagi opinion ship to bi ba mathau tai senior citizen singdagi akoi opinion ship to bi ba mathau tai aduga legal expert singdagi opinion ship to bi ba mathau tai bureaucrat expert singdagi phasana akoi kano lobi ba knowledge lobi ba mathau tai loina na hairiba mayam siga loina na lamdam sida akoi tentative oiba ahan ba priority ki paikhat kada ba thabak karino aduga next akoi special leriba contentious issues mayam se masi kamaina resolve tawna na ba kari khongthang paikhat kada ba no haibana singbutu lengak sina yam aten ba matam siki manungda akoi thabak singsi maximum loisalamba ngamna na ba gi khongthang ama lengak sina paikhat pi ba gi mathau tabdu leibra hainan maina yengjai da khoina ngasai mamang da thamjabatuti lengak sina somewhat 19 days gi manungda mana gesture khara magi sri wai Khemchand na magi beyond the community line akhoi khitang shokna bang ngamda ba samna bang ngamda ba yausan bang ngamda ba ari punjan bang ngamda ba area khara mana madugi kano do boundary to cross torga mai khong thang bagi mai ahan ba innings sida haitare ko aduge pot amakhak mayam da khitang u base machine di ma makhata na masi spread the work torga di somewhat little change kharati or probably maximum change kharati namdam sil laiba situation sing sen masi gi ba akhoi kaino ma normal si ma prakna na ba namdam sil laiba mayam si gi ba akoi peaceful coexistence harmonious coexistence aduga akoi unity amasi restore tawna mai kaida khongthang kharati effectively lakatori bra haibagi potse yumnam Khemchand gi an khongthang kharasi dagi akoi da sumaina observation sida khona sumai filter wena thamjabani adubu akoi gi contentious oiba issues me am khakti santana takri da chummi ko lairi ba ko masi lairi laiti habi aroi adumba contentious issues me am dunani akhoi serisira pom khatna raktana ma chauba issue me on thoraktana ngasi highest peak stage joraktana akhoi volcano pokhai bagi stage jori se adumba pot me am si timely akhoi na matam chana changhou tabagi yenghou tabagi work to hudabagi madugi drawback me am do madu hujing ngasi di yumnam Khemchand lusing ba lengak sina madugi me am do phajana evaluation toro matungda madugi akhoi corrective measures singado kamaina paikhalak bhaibu makhata na akhoi yengsi aduga akhoi su civil society organization lamoina akhoi work torga lejaba targa su sri Khemchand na phaba thabak torako matam dati akhoi sum all the time akhoi bangonta akhoi sum akhoi lengakta akhoi kari haiba tare anti establishment oina akhoi sum opinion piraga leiga to bonate akhoi proactive oiba akhoi bangonda kano pigani cooperation pigani support tawgani akhoi punna joint venture akhoi CSO ga punna work tawmina bagi matang chaba leraga su akhoi work tawgani if Sri Khemchand na akhoi paikhala iba thabak sing sida akhoi lamdam sire sida akhoi huji ki leriba situation sing se control tawna bagi mai khaida effective oiba thabak paikhat pa ngamaktraba contentious issues me am leri se mase permanent oiba adumba resolve tawna bagi lambirom da khong thangjalak pa ngamaktraba targa de akhoi matham da Sri Khemchand gi adumba policy program se masi patikchati habse akhoi shoidra monda criticism bijagani haba wafam siu thamjage aduga makha tarakpada akhoi siresida posak ani ahum khak akhoi haujiksi sum khara khoi naina ba hore kamaina akhoi Manipur se contentious oiba issue singi marakta kamaina Manipur se akhoi tangdu leita aba prakatori no habse si matangda akhoi zik shantana thakpi sum idea of Manipur habse yamna clear oina akhoi define tobam changi habani koi Manipur haibasida Manipur do ki behind the leriba magi Manipur haibase karino haibagi idea to madu yamna seng na clear waina akhoi define to hodragadi Manipur haiba pochigi maromda samamnaba myamam khak phummas chakhidana maduna amuka hanna khoye mai sing pokhai bagi ko
adumba time bomb pokhai posak ama ko am continuity da thamam bo ina thokhi su yai hai bagi wafam du da hai bo soidan oi gane na sante wafam ji sumai na loje matang se da khoi gi indigenous hai ba posak ama lai ado indigenous ki posak si chumi indigenous hai ba si khoi manipur gi waina indigenous hai ba si khoi lai lepham su thoi tamusong akhoi sida indigenous sida yum bham waraga indigenous ki mingda chauvinism ki politics hanara pusu yauri ba ri pra siso akhoi yengdaba yaroi ba sam ngarang na han nupam chu thoreba adum all the time community punamakse adum khanaga men to nupam thoreba maming phata paningde ai sida phajade me am mangda paningde mai thak tu da chai jo koi de han mamini mai thak tu kumdra ngangingde Muslim se mahani Muslim se si yo lafam leidra adu hanpham su lei adu si indigenous nati mahai lamdam si da lari si Shanta Christian hai ba si su tangkhul se Christian se hai ba braba kano si kabui se Christian se hai na hai ba braba adu maitai se Hindu se hai na hai ba braba pangan se Muslim se hai na hai ba braba ma adu gi dynamics to sumun na khangde pangan hai basi identity mani gazette ta maitai pangal laina 1994 tagi lai bani adu su mun khanga da bani pangan no haigera maitai pangal haigera pangal la hai or maitai pangal si akhoi gi keno mane ba indigenous community mane ba muslim hai ba di islam profess to jaru ba gi muslim hai ra khangna bane ba adu lakham lai ba hanpham lai ba na define to ri ba pangan da si indigenous gi mingda akhoi mayam si gi marakta sector yan boi ba chauvinistic political chauvinistic element khara akhoi se jawai sari ba si jo hoi na kai che na kange akhoi na sugum ba sini si toroi se hai bani lamdam si e thoe bleeding tore yes sai mai tum na sai sire sire koi mapan element me amuna koi foiling tore koi se khana na ba madu ge mangje madu kana da hai ba kan da na si mai te yam sung kuki khanari ba se pangan da hakheng na soe pangan kya sure sikri ba andaki lanji ki manung da pangan kya sure Shanta sai sa khri chan da ki lanji manung da pangan chokti hai ba bra ba Maiti kuki hanara ko da pangan shue chok ta bayar waye ado Manipur haiba khogi lepak se integrity masigi integrity am su masigi nomenclature sigi dam tadi pangan as a whole si akhoi di unite oina akhoi sesida kai ko mam phawa akhoi compromise to roi haiba stand sida akhoi leiri haiba se handai su phungdo ga lai aduga thabak kya da so khoi Manipur ge apun bagi damak tani haiba da akhoi movement da khangte adu hiram kya da akhoi thabak tor ga lai Haujik lairiba akhoi gi lairiba communities gi marakta thuiba violence se masidi akhoi based on akhoi gi kanoda prevalent laws maduna wayan ga dabani maduna lotion ga dabani law na lotion ga dabani aduga akhoi mayam sigi marakta sana sinaba environment karamaina sagat kedagi haibududi akhoi tongan ba civil society organization khangde academician sing khangde sigi level da akhoi trust building measures me ama khak lengak na sponsor toraga paikhat pa duge part amada sangshal kadam ni lengak na su goodwill akhoi mission me ama goodwill gesture me ama thabak koina initiative me ama paikhat pirakanda through akhoi gi consensus akhoi kano me am se dialogue natraga akhoi tongan ba akhoi forum me ama khak akhoi trust hanjan hanna ba gamari len pakhat ba khongthang me amu ki makhada lakadam ni aduga akhoi gi sirei sida manipuri kanano haiba manipuri population kanano haiba sigi matang da misunderstanding laita danaba akhoi community punamak na yanara ba akhoi manipuri kanano haiba se akhoi define to thoksi haiba se masi unbiased hoiba aduba universal hoiba akhoi loina ma ki hoiba inclusive hoiba kanglup ama khakta da akhoi gi khudom bi thil ba da taba kanglup ama khakta da akhoi allegation to bona taba akhoi loina ma ta soidra basu akhoi su yauna akhoi na soidi na khanjara su akhoi da wat asoiba leite na khanjara su akhoi su yauna akhoi loina ma Manipur as a whole akhoi Manipuri sire kana no haibse masi
based on realities, based on historical fact, based on principle of natural justice, based on prevalent laws. See, makada define to talk here. Say, "Akoi loina ba kiyo ba consensus hoiba mindset ama lengak sina prakna na ba khongthang paikhala kana madugi makada akoi shantana takpiri ba NRC define to talk si to thoga adi matung da akoi gi censorship phajana unbiased hoiba census phajana fair census phajana torakanda adi matung da NRC si phajana toraga equity akoi political justice system si phajana la akanda namsi nusinam la kani ha madu it's a one of factor akoi ya chadingi aduga sida indigenous ki matang akoi NRC ki matang da santa Assam da bo last akoi gi sida mamang da Assam da to bosi akoi myam khani ko citizenship amendment bill hawdor pani moina citizenship amendment bill haiba se karino haiba kanda akoi gi sida Assam da akoi gi India gi mapan da leiba Afghanistan da ki और बांग्लादेश तक पाकिस्तान तक हिंदू सिरा इंडिया दा चांग पंखै दु मदु अखै कनो लोइने एक्सेप्ट तोकनी अखै सिटीजन अमेंडमेंट बिल सिना अखै गे कनो अखै सेसे कना कना लेनि डिटेक्ट तोकपनी सिंगबनी डिटेक्ट तोकपसिदा आसाम दने मोइना टारगेट तोरुबदा मुस्लिम सिने हेना यामंगबद्राइना टारगेट तोरुबा अदो आसाम दगी हरिपिया फंगकपसिना मुस्लिम दगी बेंगोली हिंदू बांग्लादेशी हिंदू सिना मसिंग हेना लेरमाबा आसाम से already citizenship amendment bill gi matugi na di loinamak se amuk deport to ba loinamak se citizen nate na unrecognized to bi pot ama la etana sigi pot se muthat na ba gi damakta NRC se amuka ade hindu makhai du di citizenship oina accept to gani muslim makhai du tawroi haibagi mingsi je christian amsung hindu parsi jain se buddhist si makhai si di akoi indian oina treat to gani na haibagi damte NRC se moina hawdorak pa pot amani ada akoi na lamdam sida madugi NRC du makna akoi lamdam sida hojik leiriba akoi manipuri kanano haibase define tawbada leiriba akoi ge kano se uncertain waiba atmosphere se swap tawgadori pra natraga NRC du tagi henna reliable waiba henna sakti leiba henna inclusive waiba adumba loma akoi manipuri gi kano na assembly na khanaraga pass tor matungna manipuri kanano haibse define tawna bi khokthang paikhatna phagadori raibo legal expert sing level da tongan ba khangai meyam gi level da akhoi fazana government na initiate to bira matungna madugi ba khongthang am paikhatlaga lamdam sida leiriba kanglup ama phawbada sumba population da mixed wi haibagi allegation se si matang da ningdon tom pomnari ba nungai natri ba meyam se leihan da ba that kind of atmosphere ma lamdam sida purak pa haibase akhoi tung koina lamdam sida sida akhoi khana saina ba tholak tanana bagi cause am swap to ba ni habasi observation pijage ada akhoi matang sida haripra ai amtanga panjauge akhoi pangan sing gi waina de akhoi population commission se akhoi already demand to khre mayam gi waina pulaf akhoi gi apun ba survey ma tawsi genuine waina akhoi mayam je loina mak tongminasi aduga akhoi kano generation mari manga phawbse akhoi kanano haibse fazana survey sigi mai kano sida kalam sida yamna fazana yawhallaga madu akhoi enumerator sing tu da fazana training piraga masi survey se pangthoksi haiba wafam thamgre karigumba mayam loina maki oina tawba ngamdra phawbada akhoi pangan khakangi oirabasu tawbiyu haina union gi akhoi minority minister da 2000 kano da 2018 gi ko November date 20 da Union Minorities Minister Mukhtar Abbas Naqvi se ai shamakna lusing jaraka aduga akhoi gi sirista tongan ba mioi kharasu yawi hauji podi akhoi gi organization dagi tan thokhraba akhoi gi mioi amasu matam da yauna akhoi sumain toraga akhoi Union Minister unadra akhoi summit to laikre population commission se akhoi lamdam sida sanhan biu haidana pangan singgi waina di generation mari dagi tadana great grandfather phawgi level se mase define to ba that kind of akoi survey ma pan singgi waina di to biu hype se koi demand to su laikre apun boge wan to biu hype su laikre si kuki na su haibi raba nagan su haibi raba mete su haibi de loire ne problem ka su laikre sop to re
sumaina sita nataba forest deforestation issue ki bu oirasu or the drug ki menace ki issue bu oirasu koi kanam phoba adumba anti social oiba elements sing anti social oiba thabak sing do koi saugat na roi maduda law na tofam thopa thabang kai do phajana tawbada koi kanam tan ayet pa piroi koi cooperation pini ha loina bang na yana di loire na ko ade si matang da paikhat ka doiba thabak se mai kanglup kang khalaga ai kanglup te allegation tawwa mai kanglup kang khala amada khudom bi thin ba thabak tu nate manipuri yemoina an bias oiba thabak ni paikhat ka doriba se ha se kanglup khuding mak ta confidence leihan badumati lenga ki oina responsibility lei lenga na madugi confidence leihan na ba khong thang paikhat pa so ma thok tai sumaina lengak sina khitang akoina pamba yai natraga pamda yai natraga akoina winning boy winning the way adu somewhat little bit maximum percentage da mana phaba thab khitang torpa taraga di madu akoi positive oina yengu thoktai ha badu wakhaloni adu contentious issues me amama lerise mase left behind the thabam babudi yaroi adu hosi ki oina di lamdam sida akoi nena taba punsiro lamang tang purakna bo hona bada akoi respected akoi gi MPCC agi spokesperson Dr. RABI khana thambi khiba akoi leiriba mayam se provocative hoiba language degi akoi refrain to ma thautai subrestrain to ma thautai objective akoi kaino hakanda nungsina na bagi amaga nungsina bagi hoiba message pina bagi nungsina na bagi wahi sing atata akoi yumpham hoiba that kind of initiative se ma thautai haibaduni ado sam akoi gi media section kharada loina makti na te sam media section kharada koi provocative oiba language sing kari kara ama hek kai gum matam da yam toina budi tawtre khitang riyar oina he uba yawi masi akoi yaragati akoi loina mak na akoi responsive oina akoi hosi si akoi anauba asamda akoi amtang mayam je thajanaba hanjan che haragati amada tabada nungai roi taba wai wata singse singana da fai for example khana chaina bambak natraga su no pam na thoraga koi muslim se lakpham leidra hanji pham leidra ina sum ba lengwai se sum sinap se masi pangan sing na tabada khitang nungai te dra ai khoi se lakpham leiba hanji pham leibra na mar khang da bam leire ari pra pangan haiba se lamdam sigi adumba population na Islam hai base convert torokana adudagi form torokhiba adudai create torokhiba identity amani aduga marakta khoigi mapalom dagi lakhiba soldier singdu assimilate tokhiba yoni lamdam sigi nupi lawraga adungi mamangda hanana already lamdam sida khoigi pangan haiba identity se maitai gi sagai yumnak mayamam na Islam convert torokana pangan haiba identity se create toroga lerabdi madu akhoi puya nainabyu sethal kombawa nainabyu loyumba sinen nainabyu aduga ni thorol lamu leina biyo hapse koina page ga kona na jawpham ta ga koi han hanjan hai le ramne ada koi da repram nungai tabase akoi pangan gi da su leye sudo academician ka mu kharko akoi appeasement da wangang ba fake tu sungsang khang da ba aseng ba reality sungang da ba pangan gi huirem sibo karam ba mapan de lakhibana saba huirem no ba pangan gi da leribu huirem si pangan da leribu oinam sibo karam ba mapan de lakhiba karam ba bangladesh de lakhibana pangan oinam si oirim no ba pangan gi maibam sibo karam ba mapan de lakhiba na pangan maibam oirim no si sungkhang khang da na pangang ngang ba kangku khar leiri ba ko masi lejasano matamna bujarakata bani koi academician singi waiba academic discourse laktabi yaroi mathang lakhini aduga mother based on documents aduga based on evidence the based on realities mathang academic waiba discourse singi through the thorakhini maduna asumba karino aramba karino hada maduna finalize tawjagadamni jalan nangangba tuna achumbani natraga tomana ngangba na achumbani aranmani se identity matang judgment people judge tawbal nganmali madu tawbigano pangni manam dasu apangana duni adani na koi khudomi thila judgment panthok tawsalakano aduga sapam sa jadumni gumba nasu pangan si mapandegi muslim si mapandi lakhimi bana hanjibi aije sum yam toina ngangba targadi thilaba khudom bido madu aingi anu yam thauroba aingi kanoduna khoji x tuna ai khudom bido kakpai matam soin lakani section bi phaina ai adumaina ayam badu soi haijage hojiki ne population commission chahi mari manga gi generation yeng ba je siga NRC tobuga ani gi khena wa khale ko NRC update tobu sina kai no har kanda akoina independent
India sorry independent India da koina tilu se sigi matam sida leiba citizen register ma leiba ozana habi dum tarak toine ko adugi citizen register du gi 19 kano se 51 gi register se sida akhoi se ai se NRC update to ba sidi population commission sina mi kok si thira kana mana census manage to ba adagi ngasai gi akhoi gi kahani kano se kano gi family planning gi kari gi investment gi economy se mane ko NRC sina citizen gi register mane ko mana maduda ai gi baba se ai gi baba four generation hai se ko ai gi father gi mapa ozao se abi four generation magi ai gi nakpom si gi review to pomatam da ko ai gi baba gi maming se samu ko mai mapa maming se lala koi mai mapai ming ji chonjon koi 3 generation ko si ki mathak ki generation ama bo 4 generation do bo de ayo gai india sem ri gai mamang wer ne bo third generation bo je si dei da 19 india gi 47 je si mamang da koi father ri mapa je so pong mani maram de koi father bo 50 swai pong mani oza oi bo 69 70 pong mani ya moi 69 65 da pong no male ko 64 65 point lo ro ado da di citizen register update to matam ne automatically akoi si gi che na bse amana bu khaya so panganda mai ai su mangai bo ai ji mete moina ai gi father se ena si gi update to da mattress to phang da ta di ai so dum illegal immigrant dum ta ba sima mai te wer su aphau sa bai mathau leite ne ai hai ge to se ko ado pangan noi ta su yam nga mu bai da ka ge su leite mam di ena si update to gan da ozazalan gi father se register dum phangani matam du di hoi biometric ka leite ada su family tree di phangbam thue ba family tree phang da sing se si di akoina government sina decide to jagadam ne through assembly akoina ngang dong na te ba koi me amna yam ngang ise government na decide to jagat bai ne ba akoi si agreement yam inagre ba 1970 80 da akoi MSCOM su inagre ada ye mam inagre oza hoi population commission demand to le mi sine ko si gi step sing di assembly na to bi di akoi smai ngang ne roi ba ta ja du su ngang oi ma oza su ngang oi ai su ngang oi moi na to do gi ngang bai wan ne moi na niom jum ne hek to ko dam da government na final authority ne ba ma koi na NRC update to ge census to dring da ha di ado ta de khoi loin tumin leibe ai ba ado hoji NRC to dana moin census to sal di ko hanagi 1951 gi matung da 61 71 da akhoi delimitation to re 2001 gi census se akhoi na court case me am to le ba masi census se 2020 kano da 11 da government accept to thokre ba ko ado hoji la ka do ba census se da adugi mong do sum putagi ta di population exaggerate to 70% adu ada na sum chakra di akoi gi population je akoi gi leiriba state ki population je manung da voter oi bodi yawba adu aseng ba manipuri na to ma mama sai honorable se ma do manipuri na to ma mama akoi mar to tin grane ba adu khangau ba ma sange ba kai noi da di makoi si akoi mar ta manipur le leijaram ni na sakar na permanent resident ne haigra ama ne haigra india citizen pi bagi niom da putharaga kon citizen bo en gira voting right pu pi gira adu to an ne akoi market nungai na da se sidi phanayam di ko kane ba hoji di border fencing ju tawre adagi tribal me am gi karam na ka di kanano nang na kanano ai na kanano je thado gangmu na adu tawre ada to ngale ga ai thado wole ngale ai hoki wole ai adagi si bazar mu na nangapa na sai dagi ai pal wer ma dagi kano ibe ai ma gi yumna to won gi gumba tombi yumna to won gi suma karan to me am je ya bam thok ta ba ya te won ba do am ole be ro ham ni ai se ba adugi mathakta economy de su yam so ise koi manipur da mayam khangbi o se ILP chahi ama gi pai ba kangmu na manipur gi karbar 90% control to hoji ko bazar mu dukan phami myam se hoji akoi myam chala survey to se ko chahi ama gi ILP pass pai ba mina rent agreement lo ngami achawa karbar to ngami akoi indigenous bihari manipur pokchaba bihari manipur pokchaba marwari na handa gi lan manung da manipur thado chen gi amaduna ILP pass pai sida more gi supari karbar to ngami ama to myam to ngami moina u to ngami myam ngami sigi economical downfall lai se masi akoi matam chana census se niom jumna to da badai ne ba du government gi policy se assembly to do policy sing se niom jumna to da ni na akoi gi hak to mina mulle ba politically su mulla kane ba akoi na hek NRC update to hudra ba census to du ne da ko politically su heng mi na hoji akoi na masi pangai hai dong te kuki gitar lem re tranga ola kane na hai dong na te kuki gitar lem tranga olak sanu niom jumna olak sanu indigenous mi na olak sanu ko in non indigenous na masing thizal laga yausal laga tranga ola ga di bera am le ba mai te de samane baba da gi mai te ta me am lo pusal laga akoi na citizen ne haijal laga akoi na chawthok na bhona ra di madu su indigenous me am da bera ne ko si assembly decide to godam ne ba moi na to de akoi mesen nung ngang ne le ni smai to yes
Thank you very much. Nungaijing asigi pochel ba topic asida ton panelist hongi ma samsa ge ba warol kaya thamiduna mapung phan bi gidamakta Northeast window gi maike de panelist hong pu han thagat ba phungdok chari. Thank you very much for joining us and being tabiru khoi punak pi mapum dagi kainen ba yathang nijari pinabirisi. Have a good night. Manipur के अनबा न्यूरो पेशेंट्स के अमतंगाइरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजर मतक तोंथामी कायदा हांगुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर नमी की गुदुंतिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमगी माइग्रेन चिंबलाइली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन मरतंबा अफबो मखगी खुसु खुलाई अमगी मशीन मरंग कायले मशीना कोक मई लेनबा तोंगन तोंबा मखगी अनाबसिंग इंटिना लाइली Lambung masida neurosurgeon namna tangali numarna chimmu madi arapo hundagi lakpa anabasi neurosurgeon unna bokonna bada awaba kya mayong dari masida sunatna matam tungana anaba lain na maram oraga kudong chiba kya sumayong dari masi punu mutagi kharadu ore musu kanna ba Dr. Parkinson Singh MCS neurosurgery AIMS New Delhi na masamaki hospital asida kunmari leina anabasi laini hospital asida ataba mamda lain matna OPD general amadi ICU beds operation medicine X-ray amadi lab kamai na basu ataba mamda hangali nasiburation be amadi kudong sabas silobi ho hena ku bamro dina hospital asigi telephone number 7005534166 natraga 8974572152 da pau public yagani Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimak the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Sayam Chandana, Specialty Kunhin Badana Lion Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Equity Specialist Signa, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Lion Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Equity Manipur Sumogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Equity Specialist Singdagi, Malengi Apagataki Lion Patapium Pum Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarul Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Jel Road, Kabul Sui Impal East Lensin Birau. Natraga, Equity phone number 6909390666 Kuanto Birau. Northeast window meaning tabiriba mayam punamakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinina accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauta taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau